Tubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdob ying jongpi. Namar ka jing kiyo stat syabapalat jong kibriyo ki bayabit ya ka jing pangklam COVID kat kandai Haribhoi district. Bat kamtam baka shnong Nongpoh ka dayru ka headquarter jong kani ka district. Nakaliang jong MLA ka Nongpoh constituency uba Meral Bonds im haka arp khandai tarik bunai yayong arajar arpuway ula batha ban penimbiang ya ka COVID-19 Co-Ordination Committee daka balum kerki ya ki officer jong kitna trekam baper nak benta banya tai bat banya krensani halor kilat banya khuntma persya ya kani ka khlam kabala kiu state bha Haribhoi district. Haka jingyalang kapala pelong ha conference hall jong ka office trekam ka deputy commissioner jong ka Haribhoi district la penyai dau MLA harengkat ka jingidon lang jong ka deputy commissioner ka kong RM Kurba u superintendent of police ka Haribhoi district uba Nazarius Lamare u block development officer jong ka Umling CNRD block u district medical and health officer jong ka Haribhoi district u Dr. Mauri bat kontupru ya ki weipat ki officer sarkar umbala basutu umden PHC kirala ban cover kumbasau kusau punilai persen ban pendek vaccination kumbasau kusau persen kani amar ngar PHC kirala pendek kumbahniu penderi persen jadi take overall haga district baru toi kadang duna bah kini giba ai kini vaccination dan kini ketika kadang don kumbah penderi punilai pendai persen dan amar kata jadi tentu ya kita ba nang song bakit sobha ban wan syakma kimbe ban king kimbe ban smith kimbe ban nget gijing yalam bakla gijing persusu bakla bomlong ban ai kini ketika iso ban kentu lembar ni komiti ya kita ba nang senang gitu ni bakit ban wan syakma ban ai kini vaccination man ngim dan lenti dak kumimpat ban yada nak kini dimpang lain dak kini vaccination jadi kita kadau ikwa ban appeal sipat ba bakit sobha ban ai kini terilang ban wan syakma Panlek Syaki Subcenter, di PHC, di CHC, di Civil Hospital, di Bahajan itu di benai kini ketika. Susu di lembaga hingga kepada Shen, jadi partner jom di kong dunia rembai di wilayah mungkin ada komiti pun follow up ha, bah kadang ada communication gap yang kan, bahkan mungkin berjasu hadir berrefar na Nongpoh Civil Hospital, Nongpoh Shillong Civil Hospital. Kuat barang ni khidmat ka health department isutu ka stress ka don bah ka kya bahaya ka civil hospital Shillong ban take care ban pick ya kini ki positive cases ku along critical ini menindro personally ane punya penduk ya health minister ya director MI civil hospital kunju ban yele berkeren ki in future hakini kisi ban wakin ndai ban jam attend wud ki nonton batal apa gijag berfungsi untuk jadi faktor di protokol di ban but renti ini but renti kat balak kepala batai nanti notification nak yang dari health department baru ni tepat ya ke health department ya sokah berapa weru ban ai jadi kit berniat berhenti bagi pagi ke suku not kelak ban pendep menera ikamet ban next dan sebentar paket berkui-kui kiting pendep di berengkam nak bentai kini berkelak. Nak hidup apa? Ya keturu ya health department, hospital Shillong kamtam, bah kinang tembah susu ya kerkom treatam banai service. Nalor kabai kelai service bro saya kata kalau kau beli biaro yang di system itu nanti kinang kuat banang kamtam bah susu banai di awareness antara bentai bahaya kini di bahing bahasem yang berkelak dulu. Bah kenang buat kanung dan kita nak uji semua nak yang tiru di kumno jadi benle nang ni khidmat kamtam haka bedi bat bandra ya ramet di belak kelak kita kerja ni lah tentu ini buat sarkar kan syukur tu iru ya ka health department ya ka sarkar bikin suha ban pendiang ya kini gidos kat balak kumalak ban susu kat kum gajing persang ke sarkar tolong ban nadu kasih trik umi kalau ban kini khas nem haneng bikin lakan ai di vaccination di kemalak masuk mentah timpat poi kini di dos di vaksin dan lagi kentu ya ka soka bikin semua bah ban lekloi kat malak nama bakum balak masuk di samla di bakat khas nem haneng ngada lade ngai kendu kini kesini nadu balalong ban registration menit
kila sedang register bat kila semua kena itu kata bakene ke vaksin kelawan bakila kuat bat ai nak bakene ke vaksin de ngi kentu ya ke sarkar begini nek kat balak pendiang gini dosis di duna di badan ni hutai nang bagi tu badan mensim ban ai ke vaksin kinla ban ai ke por ke biang bat baniada na ke jing sapriang jong yang Jepang ini pa yung day ban sting ya ke second wave jong Jepang COVID-19 kalau iki ke kamram jadi semet dengan fikir tadi bat kiran sibun ki restriction nang ni sukmat Nagaliang ini deputy commissioner beremburom ini bisa keren halorkan ni haga bang tentu yang dipat ba kisah menyesha kisah ai gejing trilang na kamanta gejing bit jing biang jong dipat ba na song ka sarkar ke district administration ke health department barok ni dan lang ni na kamanta gejing song sengan ke safety jong ki pat ba na song kamta dari Nongpoh district kepada ke transit district kepada bun ke balik ke bawan ki dan ni terus kindon ki inconvenient gitu tut ke kamai gaji ke por ke benwan ni pat ba ni cepat ke semua on slogan de bikin ai gen trilang mengenla banyada na gaji sapriang jong ni yang timpal COVID-19 wa ban pentik sekiba kes kala nang rice kala nang kill bat kumbalang matar sini bidan sispan recovery pendik kes active kes kiba no active hari rice but halor kami nilong hadin ke is khasnya dari Nongpoh district kalong babon tambi kes hindaken nagajing don upai ba ko rin khoi nilong beduna ba compare but kiwek lagi district ba he te na district juni nilong kumbalai lak tambi re te na kani nila yo I bagi mi kes kila ke ba kam I shepai kalong ba kini kes ki sapriang ke district ndai ba kadan kalong localize nek badan kawe kadong kalong barak we ke district te na ta kadau ke bu ini ha jing ban ni kenting men zone ni la dem ai ni la tipente pai ba mentang ni pentip be de terteng nang ba kinna ban tip kinu ta kilong yang ki badan positive case nang ba kila nakaleng snong nakaleng parmarjan kila ban pet begitu ki ba yo kan ni kin shong khop hayen begitu ki balong positif la kerpat ki ban song ha ban shong hayen she post ni but hadin she post ni kin lek shaka self observation dan ban pet hidala dia news ni katamat total ban shong yang kin positive case ke kan news ni dia kan ni kermen ba nakaleng snong du kin ni kin tu nakaleng snong du kin so ha bakin I think man ketika diang bakin pet bakin ni ki ban yo kan ni virus kin shong hayen but ya kan no jing dan kam ke jongki in snob haban perpoilan manierap len ki basyam ya kan ka jingja di kan ni ka de gawai du nakaliang jongi kumba pelayo I menta next lashisni la restrict bandit shalong yang no di keladaan ke lockdown hang tu di bakin lek shalong lada kini bapang bastam ki ba kuning kai kan snob haban lek haki PSC sila jong lanya ha civil hospital jeni lada dan ke no emergency dan ngin kin hap untuk yang ni bangin le ke badan kam bangin hap ai ki passes ada dan kam ndai hai ni por ngin kwa no ban ki shani shatai namar ka dan bon ha formalities bangi hap ban follow up lanya hap budin nang ki district group ti kan ni kala bun ke restriction dengan ke kan ni ba kini nong song jungi kin nong tinggal met besar na plan but kemba pia tu menen nila pass ko order babar khek school kin khang na dari haduk khat santere kani ka de ko wei na kinan mal balabun kina ru ki balayo kani ka virus but kani kalong super spreader lada de kina school namal badai ba hang tu ni syam ni kina shong ha classroom kisai sebagai but ka jingbon kena jong school din bon bakher ka komjing dan kena so ngimpa abakan spread bon ke igan ni kala ke igan ni lenti bang hap ban shim ni kan ni ka kinjang semi lockdown di school namal ba kumba pi tip hi ke district kam biang ka jing ka hapal yang jing sumar bon sen ni hap refer ya ki nongpang jong ni shiki pat ke district kam sha is khasils ha is khasils mata along stress ha facility kibriyo la jong la jan kot shi hajar ki ba la yo ya kan ite ke jin thia ki dan ru kam palat ki shi spa ke li bala ban accommodate ki nongpang
te hang ni lu iduna bhai kini corona care center jeni ni tentang sampol di kejentia bat ngin pat biang te ventilator ni ki kita ni tentang artli have district Brokawai te lada don kenu balong serious case kan boi ke health department gajing nata kada hai ni kilemat hi ni hab ban shim ya ka lat ke perking bhai di pai pa bat kata ka di kalat nangi hindai napi pat ki pai pa kalau makin sumar ya ladi hin pet gitu ki kendan bala batai i MLA jeni kan i konsil la batai bapi dei ban follow itu SOP mention senang ni la batai ke tu wear mask ke phong mask safety bat ke tunjuk ban ye shong shi jengat hindai ni si bentang ni kemen bala yo itu vaksin hindai ni lap pada baki breaking one chakmat kibun ki khana ham saya ki balayo hakini ki pot kade tang ka biong clear kata de ka we ke baki ong ni andre pio i ba ke government of India por baka rai ban ai ka ni ka vaccine la risk ya ki health team jwa telada ka sarkar kamchan ni ai ka ni ka vaccine kanum la ai shwe ki brio ke badan kam ha ka ni ka por badan ka ni ka khlam kalau ai ni kong yaki nong sumar nang ba kila banyada kelama ki yangi ti kani ka de ka we baki pai ba ki de ban perkhat ha ban pet ba banam snap than yaki ni ki social media ba pher ki ba wan ha kan ni ka pot ban ai ban yalam baklai ki pai ba mo ni shemru ki we ki state ki tu ki state ki bala yo ya kan ni ka vaccine what even first vaccine ki don ki bring bala omba even the first dose ru kala along ka jinya da tingi haban shem ni kini dose berat lagi dose ya baro nang baka jinya da kan wan hang kemet chung mo in long balong prepare kini ki ba kalau shimet tambah hakan ni ka porhi ni dei ru ban kintu ya baro ban dek forward chakan ni ka vaccination drive ke bangidan kam mentang hadu la shade sini hidan ki substance nem chene ki bangila de ai ki kerteng ha ki PCCC te kani hi kentu ki baro but kumju ru ni la yo ya ke approval ban ai ke vaccine ki drivers jemi baro te kini ru markini ki degi ki kategori ki ba clear bhabat public ki ba ki let ki wan di shaw ki passenger shani shatai ti kini ru ki de kategori bangi pet bha bakin klem la pet ya pasmen jongki dengila ya kren ba sarkar kala benjot ban de ban ai ki tingi kentu ya ki nang ban non safe ya barokat kini kategori ki di ban wan chakmat ban ai ka vaccination